Asyang-asyang. Corona tuh Bapak Ibu, kalau mau bagi contohnya, samojo buruang ababil menembak tentara Raja Braha. Nyo di cie buruang tuh Bapak Ibu, ada 3 batu, dimunculnya di paruhnya cie, di kaki cie 2. Berarti 3 batu yang kue di burung ababil. Batu nan 3 kok pakai namo. Nyo burung ababil itu nanti ugang ada itu loh. Cuma nyo tabang di jatuhannya, siana tatuli di batu tuh, dicari di batu itu. Agak tuh corona tuh. Siana kada PDS kau, ndak doro, hanya lalu wis kau nya. Ndak lo dicari lo, ku Mamat Arif kepeman ndak doro. Iya. Oh, awak distancing, awak lockdown, awak di rumah aja. Tuh cewek, adog namu awak di corona tuh dicari aja jo. Ndak tentu na bagindo. Kamana deh kabaku. Lady bumi aku juga. Masuk. Jadi ambo Bapak Ibu mengkombo ndak ada cameh mana lo sabok. Kalau ada tatulih di ambo, ada tatulih namo wa di virus tu di janjian Allah, nyosah dicari wanya. Kacek ugang Minang apa? Kacek ugang kampung awak. Kalau ndak bagah kuat, ndak kabatabang. Kalau ndak bagari, ndak kabapahe. Ndak do gari ko ndak kena pahe, laki kemel. Tanya lo kan tukang ndak. Kalau do kuat ndak kabatabang dah. Ndak do bagi hewa kena ko, ndak kena. Yakin. Wa qadar khairi wa syarhi min Allah Ta'ala. Kadar baik, kadar buruk datang dari la ilaha. Lai percaya jam takui oleh Bapak. Puasa katibo hari jamai 1 Bapak. Jamai timbul bulan 1 puasa. Urang puasa kami ko tiela. Urang puasa jamai ko diela duluan cara tu. Nyo dapat 30 awak dapat 9 pahala sama Bapak. Percaya cuma lah salah. Lah masalah puasa kita tinggalkan. Kita nanya ke telinga ilai Bapak. Nabi labarasiah. Lah dikatui kado Nabi dengan kaima lah distumpal punggung dengan kata mana buah la ilaha illallah wahdahu la syarika Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah susita fa innaka mansurun dijapui burak kasarugo. Pui burak ni bo capek lah kita kerto Bapak hari lah melampaui batas awak janji leki sangat sabalik kira gila jangan sabalik. Ya Allah mo na ngaji ko puih lu kan siko belum boso na mundang wale dah. Jadong ko tu jole puih le mam lah puih apa tangan gitu kan. Ah, mana apa ibu? Nah, kita lihat tiba burak dia do Nabi. Irkab ya Muhammad. Naya Muhammad. Naya gade burak. Naya Nabi gade burak. Aish diam. Ta. Iyo ba na burak ta ba. Bala gati mo niya tu ala jin dan jun mo deh. Ta tiba Nabi di Taibah. Enzel ya Muhammad fasali rakataini. Turun si kau Muhammad sembahyang 2 rakaat. Suruh Nabi sinan. Salli sunat rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sembayang Nabi 2 rakaat. Sudah sembayang kata Jibril, Aina sallaita ya Muhammad? Tahukah engkau di mana engkau sembayang kau Muhammad? La adri. Ndak tahu apa Jibril. Sallaita bi Tayyibah. Engkau sembayang kau Muhammad namo di Taibah Muhammad. Di siko engkau nanti Muhammad akan dikuburkan orang. Sampai Nabi sembayang tiba waktu Mi'raj tu di sinan bana Nabi kabakubui nanti kini konde. Siapa lah pergi ke Makkah, pergi umrah. Kau migau Nabi, boleh kau? Kau migau Nabi, kau mimbar Nabi. Kau taman raudah di dindiang tu Bapak Ibu dindiang salakida. Kalau madoa kami migau dindiang salakida, tu dalamnya pakubui Nabi. Namanya taman raudah antara pakubui Nabi dengan mimbar Nabi itu namanya raudah. Doa yang mustajab. Ndak murah masuk ingin deh. Kalau kau produksi, waktu sini jauhnya deh. Pagi. Kalau kami laki-laki buliak, malam sampai pagi buliak. Sebentar aja. Sudah kayak diusir antara lain keluar apa itu. Keluar. Ndak tentu nontonku ya keluar. Ada nungku lah, keluar. Ndak tentu nama. Kalau si kau mata lo kan juga keluar. Ungku pada ungku mah. Keluar. Ndak tentu nontonku benar sakti. Ya. Keluar nah ke Jawa ulang nama soal dia tukar aja tu bakal lah sembahyang Nabi rakaat sini bisikoi kau akan berkumpul nanti ya Muhammad dan kemarin kau akan pindah dari Makkah ke Madinah ya Muhammad. Oke, lompek nak kadua tiba di Madinah. Kenapa Nabi berhenti di Tayyibah? Karena Nabi maingian kepada Rasul kita dimajui duit kamaju ke jalan tolong kanabana idui kabatuka jo mati duya kabatuka jo aki baru sana musikoli kamati wa sarulah ayat 3 kalau mau celiak kau mau deh jangan mengikan bo kalau kau bantu elom ke kabon ndak kalam mo ge umwe kono deh
Ande lah 60-an ande. Aturnya kalah mati nih kok. Astagfirullah. Amaun. Mati apa? Iya, ebek dulu mati lah. Kalau lah ada teh 50 hanya lah 65 tu lah pada biah Nabi umumnya 63 nya lah 65. Lah bonus tu Bapak Ibu ya. Mati di pahalui bahasa sekolah teh Ibu, mati tu bahasa wae pulkam. Pulang kampung wa ndak di Gasan kono deh. Kampung wa ndak di Sumatera Barat kono deh. Kampung wa ndak di mana kau di Kabun kono deh. Kampung wa subanae wabil akhirati hum yun. Dan dengan hari akhirat kita sangat yakin kampung wa aki sarugo kampung wa. Ndak salah musik orang deh. Kalau pulang dari Jakarta orang pandai po dibawa pulang. Li pernah orang pulang Jakarta nak orang pulang Pak Dewa. Dibawa oleh pulang. Dodol. Kalau pulang dari Medan dibawa. Salah. Kalau pulang di Pekanbaru dibawa. Nah, kalau pulang di Padang dibawa. Mingkuang. Kalau pulang di Uyaka kira awak bawa. Lamang apa? Yang manja awak. Lamang itu menuju air. Itu mangal. Mantap. Amal yang soleh. Silahkan tafadhal. Bilojo kita berpulang ke rahmatullah. Silahkan. Tapi pastikan Bapak Ibu yang menghormati. Kita membawa amal soleh. Wala tamutunna illa wa antum Jangan mati dulu sebelum Anda nyata beragama Islam. Lunjale Islam ko, jangan mati. Lah selesai Islam lahir dan batin tungko, silahkan mati. Ndak jelas, jangan mati. Lah jale, silahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lompek kadua tiba Nabi di Madayan. Man ana